Luke chapter 15 and verse number 4. I think we'll be out about the regular time, bisan na Lord's Supper. Tanamaning dog paleo para sa pagbasa plong sa Diyos. Let me make sure I'm recording here. Luke chapter 15, we're going to read verse 4, verse 8, and then verse 11, 12, and 13. Luke chapter number 15 and verse number 4. What man of you, having an 100 sheep, if he lose one of them, doth not leave the 99 in the wilderness, and go after that which is lost, until he find it? Unsa nga tao diya kaninyo, nga dunay uskagatos ka karnero, nga kon siya mawat-an og usa kanila, wala nagabiya sa kasiyaman og siyam sa kamingawan, og molakaw sa pagpangita ni atong nawala hangtod siya makakaplag ni ini. I want you to notice that, until he find it. Now go to verse 8. Luke chapter 15 and verse number 8. Either what woman, having 10 pieces of silver, if she lose one, doth not light a candle, and sweep the house, and seek diligently till she find it? O unsa nga babae nga adunay napulo ka piraso sa plata, kung siya mawat-an og usa ka buok, wala nagapasiga og kandila og manilhig sa balay og mangita nga makugihon hangtod nga siya makakaplag ni ini. Now go down to verse 11. We'll read verse 11, 12, and 13. And he said, a certain man had 2 sons. And the younger of them said to his father, Father, give me the portion of goods that falleth to me. And he divided unto them his living. And not many days after, the younger son gathered all together and took his journey into a far country, and there wasted his substance with riotous living. That the term prodigal son comes from that verse right there. Prodigal means mausikon. Most people think prodigal means nahisalaag. It doesn't. Prodigal means wasteful. He wasted his substance. That is the meaning of prodigal when we call him the prodigal son. Bisaya, verse 11. Ug siya miingon, may uskat tao nga adunay duha ka lalaking anak. Ug ang manghud kanila miingon nga to sayang amahan, Amahan, ihatag kanako ang bahin sa mga kaptangan nga nahibahin kanako. Ug siya mibahin nga to kanila sa iyang kabuhian. Ug human sa dili daghan nga mga adlaw, ang manghud nga anak mitigom sa tanan ug mihimo sa iyang panaw ngadto sa usa ka halayo nga dapit, ug didto miusik sa iyang kaptangan uban sa mapatuyangon nga pagkinabuhi. Wifey, can you help me real quick? Can you write on the board for me? We have 3 parables here, and they all have the same thing in common, being lost. First, we have, just right kind of in the middle, 3 layers. We see a lost sheep, 1 out of 100. No, just a lost sheep. Naay, karnero nga nawala, 1 out of 100. Then we have a lost coin. And then we have a lost son. 1 out of 100, 1 out of 10, and 1 out of 2. Tonight I'm not going to focus on the numbers and what Jesus was trying to explain there. Tonight I want to look at the word lost. The title of my message tonight is 3 words. Lost on purpose. Nawala nga gituyo. Nawala tungod kay gituyo niya. Lost on purpose. What does that mean? I want you to listen to me tonight. Mga ko kamo maminaw nako.
Sama sa last week, ako mensay sa buntag, gisula sa Bisaya, ako mensay karon gisula sa halos straight English. So, mag-translate ko, samtang magwali. Pero basing mas daghang English gamiton ako karon. We'll talk to you about that subject, lost on purpose. Lagang po natadayin ko mo makalingkod. And Father, thank you for today, Lord. Thank you for your goodness to us. Dear Lord God, thank you for the message you gave me. Thank you for leading me very clearly this afternoon. Thank you for your blessings on the service this morning, on the message. Thank you for the work you're doing in our church. Thank you for good people who love you, want to serve you, want to do right. Please, dear God, help me to help our people tonight. Please bless the service. We pray in Jesus' name. Amen. Pwede ka mo maglingkod. I had no sermon ideas in my list from Luke chapter 15. Wala ko'y plano, wala ko naglista, wala ko nagbasa sa Luke. I don't think I've read Luke yet this year. This is March. Wala pa ko nagbasa sa book of Luke. Pagkahapon, ang Diyos nagsugod og bira sa akong kasing-kasing ngadto sa Luke 15. And I started reading it. I read it last night a couple times, and then bisan gahapon, wa ko'y plano magwali kabayin sa Luke. And then this afternoon, ibalik ko sa church. I was reading in the minor prophets. Kaya kana akong schedule karon. Nagpadayon ko nagbasa diha sa Haggai and then Zechariah. And wala ideas sa mensahe. And then just sa maragyapon, ang Diyos nagdani sa akong kasing-kasing. Balik sa Luke 15. The message tonight is unusual. I say that a lot. I think all of my sermons are strange. None of them are normal. One day I'm going to stand up and say, ang sermon karon, normal gihapon. Everybody's going to think, the message tonight's a little pastoral. I'm just going to kind of chat with you a little bit. Basi mas daghan ng English, I'm not sure. One of the most difficult lessons that I have had to learn as a pastor, usa sa pinakalasud nga kamatuor nga kinahanglan makatunan nako ingon nga uska pastor mao kini, you can't help everybody. Dili ka makatabang sa tanang tawo. Number 1, kay kitang tanang gilimitado. Number 2, tungod na yung mga tao nga dili ganahan tabangan. And the simple truth is, if somebody doesn't want to be helped, you can't help them. Magatabang lang ka kanila nga ganahan matabangan. One of the details that is often missed when we read Luke 15, na lost sheep, and rejoicing kay nakaplagan na ang karnero, and then the lost coin, na kalipay kay nakaplagan na ang coin, dayon na lost son, ni uli siya na kalipay, for the son has been lost and is found. Pero uska titelye nga sa daghang panahon, daghang tao, uska titelye dalit mamatiktan nato. And here's the thing we miss. When the son was lost, the father didn't look for him. Sa diyang nawala ang karnero, ang magbalantay, nagbiya sa 99 aron mangita bisa na sa kaming awa dito sa bukid, dito sa walog, hangtod makaplagan ang nawala nga karnero. In that parable, it was the sheep that wandered away. It wasn't the shepherd's fault. Ang karnero ang nahisalaag, is that the right word? Nahisalaag. But even the sheep didn't do it on purpose. They just kind of wandered away. Basi mas lami ang grass diri, tayo nailain, and then he just kind of wandered away. Or maybe ang shepherd nagtawag sa karnero, wala na minaw ang usa, o gibiyaan siya, samtang ang lain 99 naglakaw. But somehow, the sheep got lost. And when the shepherd counted, sa diyang nag-iap na siya, nag-realize na naising nga nakulangan, he went and he searched. Sa ikadwa nga parable na ay coin na nawala. Sa diyang babae nawad-an sayang coin.
Jesus said she swept the house, searched diligently, makugihong nga nangita, until she found it. Now, in that parable, it was probably the woman who made a mistake. You know, coins don't have legs. Ang mga coin, dalit makalakaw. Kung mawad-an ang imong kwarta, na duha ka posibilidad. Wala ka nagbantay or naikawatan sulod sa imong balay. She lost the coin. Probably it was her fault. She wasn't careful, or something happened. Maybe she lost a coin. What does she do? She sweeps the house. She cleans the corners. She looks everywhere. Maningkamon, manilhig, maglimpyo, mangita, hangtod. Nakaplaga ng coin. But when we get to the third parable, there's a huge difference that we almost never notice. When he got lost in the wickedness of the world, ang iyang papa wala nangita kaniya. Iyang papa wala nagsunod kaniya ngadto sa halayok nga dapit. He let him go. Naminaw ko sa mensahe, pipila ka adlaw mi labay. Great man of God from the last generation, nana siya sa langit karon. Pero nagwali siya kabayan niini nga story, and he was talking about how diligently the shepherd searched for the sheep, and how diligently the woman searched for the coin, and how diligently the father searched for the son. Naminaw ko, naghuno na. Wala man di ay. He stayed home. Now the man's in heaven, he knows he was wrong, but he was a good man. The father didn't search for the son. And the father is a picture of God. Klaro gyud. Ang amahan maong picture sa atong amahan nga Diyos. Kung ang amahan wala nagrukod, wala nagsunod, wala nangita. He went out and he looked. We know he was looking for the son because siya nakikita sa iyang anak sa diyang layo gayud siya. Basin nag-recognize siya sa iyang linakwan, or maybe just a little bit about his body language. But the Bible says when he saw him coming, nagdaga ng amahan ngadto sa iyang anak. Pero samtang na siya dito sa halayo nga dapit, ang amahan wala nangita kaniya. The shepherd looked for the sheep because the sheep was lost by accident. The woman looked for the coin because she had lost it by accident. But the father didn't look for the son because he had gotten lost on purpose. Ganahan siya mawala diha sa kadautan, sa kalibutan. It wasn't an accident. You say, well, was he really lost? That's the word that Jesus used. Look at verse 24. Luke 15, verse 24. The father is speaking about the son. He says, for this my son was dead and is alive again. He was lost and is found. And they began to be merry. Kay kining akong anak namatay ug nabuhi pag-usab. Siya nawala ug nakaplagan. Ug sila misugod sa pagsadya. The son was lost and was found. But he wasn't found until he wanted to be found. Because he got lost on purpose. Kining tulukap sambingay na iparehong nga tema. The whole chapter is about things that are lost. A lost sheep. Mangita gyud ka sa nawala nga karnero. A lost coin, nangita gyud ka sa nawala nga kwarta. But a lost son, wa siya nagsunod. Why? You can't help someone who doesn't want to be helped. Are you listening to me tonight? Dili ka makatabang sa tao kung dili siya ganahan tabangan. God has given man free will. Ug sama nga ang Diyos dili mo pugos nga ang taong maluwas,
Dilit ko makapugos ng mga membro sa church mo sunod sa Ginoo. And that's been a bitter pill for me to swallow. As a pastor, as a person, I'm a problem solver. Malipayon ko kung makasolbad ko sa mga problema. That is the one thing in life that makes me happy. Pero kung ang problema anaa diha sa tao, wala ko'y gahom sa pagtabang kung dili siya ganahan. And as a pastor, that's been a bitter pill to swallow. Pait ang tambal. In the parable of the son, the father didn't follow him into the far country. He let him go. Could the father have stopped him? Absolutely. First, if he didn't give him any money, dili siya makalakaw. He gave him the money so he'd have a choice. That's a picture of free will. He gave both of them. Nagbahin siya sa iyang pagkinabuhi. Is that the word? Pagkinabuhi. He separated kabuhian, I think is the word they use. His living. He gave them their inheritance while he was still alive. He gave it to both. One decided to leave, the other decided to stay. And the father let him go. Nagtugo siya nga iyang manghod nga anak mopiya. Nagtugo siya nga siya mo ato sa layo nga dapit. Di indali mabantayan. Saktong grammar, dali mabantayan. Couldn't watch him. Another difficult lesson I've had to learn as a pastor is this. As a pastor, you can't keep people if you're not willing to lose them. So, what do you mean, Pastor Mike? Kung pastor ka, dali ka makahupot, sa other word, makahupot sa tao, kung dali buot ka, na mawatan nila. What do you mean? Panalitan, kung naay pastor nga makanunayon, mabalaka nga mawala ang iyang katawhan, ang iyang tibok focus, magsulay siya maghupo sa iyang tao. Unsang buhaton, mulikay siya sa pagwali, batok sa mga sala nga ganahan sa mga tao. Pero kung dali siya mag-warn kanila, kabayan sa sala, kana mga sala, sa katapusan, modala sa tao gawa sa iyang church. So tungod dili buot siya, nga mawatan nila, mawala gihapon sa katapusan. Am I making sense? Or, masamot pa ang laing mga membro matakdan sa sala sa uban. Kaya ang pastor dali magwali batok niya na, so murag okay naman kay sila naghimong pastor wala naghiskot, so okay pod para namo. Ganyan buntag, nagtindog ko, nagsulti sa mga butang nga gahi yun. Lasod kayo mo litok, lasod kayo paminawon. Nagtindog ko, ako naging kung magplano ka, magpadayon diha sa daotang pagkikilawas, o diha sa pagkabayo, o diha sa pagkatamboy. Kung wala kay plano nga mauso, magpadayon gyapon diha sa kahugawan, dali na ka welcome sa Truth Baptist Church. Those are the words I said this morning. Most of you heard them. Why would you do that, Pastor Mike? Nga naman ikaw magsulti niya na? Because I've learned that you can't keep people if you're not willing to lose them. Dili ka makahupot sa mga tao kung dili buot ka, mawatan kanila. Naghuno ko kabayan sa Pastor karon gay, naiguma ko niya. Naning kamot gyud siya maghupot sa tanan mga tao sa church, so nahimong siya mas gentle ug mas maaghupon diha sa pagwali. Nagsulay dili mo sakit sa feeling sa mga membro. Naghupot siya sa mga kalibutan nga membro sa pipila ka tuig, pero hinay-hinay tagsa-tagsa sila nagbiya gyapon. Kay wala na change ilang kinabuhi, kay wala siya nagwali patok sa ilang sala. His unwillingness to lose people caused him to lose people.
Say, Pastor Mike, usay magwali ka, isog kayo. Mawalat ni mo ang mga tao. I know. Pero kanang nga tao, mawalat gihapon kung dali ko magwali. It's only a question of when, not if. Kanusa ba? Dili ta mga tanong, mubiyat ba sila? No. They're gonna leave. Because I'm not gonna change. So, mubiyat karon, mubiyat sa 10 years, mubiyat sa 2 weeks. Mas maya ako mawali karon. I've learned you can't keep people if you're not willing to lose them. The most amazing part of the story of the prodigal son is not that the younger son wanted to go live a wicked life in the world. Nay daghang tao nga ganahan magkinabuhi diya sa kadawtan sa kalibutan. Kana dali makatingala. What's amazing is the part of the story where the father gave him his request. Dad, hatagi ko sa akong panununod. Hatagi ko sa akong panulundon. Do you know what he was saying? Dad, I kind of wish you were dead because then I would have your money. That's what he was saying. I want the money more than I want you. Akong papa, nag-message na ko pipila ka semana nila ba, and he said, kung ako, imong mama, malangit, may gamay nga inheritance para ninyo. Makatabang ninyo gamay dito sa dapitan. And then nag-follow up siya. Pero ayaw pagampo para niya na. Nagtubag ko, ulahin na. Wala. But he gave both sons their inheritance. Silang dua! Samtang buhi pa siya. He knew what his son wanted to do. Ang anak, dali mangayaw sa iyang inheritance kung magplano siya magpabiling sa balay. He knew. And the older son could have left too. Ang magulang, pwede po nagbiya kung ganahan siya. But he stayed. Nagdesisyon siya magpabiling. The younger son wanted to leave. Tungod kay nadanik na gayon ang iyang kasing-kasing sa kalibutan. His heart had already been pulled to the world. Nadanik na siya. And the father understood something that a lot of pastors don't understand. If he forced the son to stay, his son's heart would never change. Kung pukso niya ang iyang anak magpabili ng kasing-kasing sa iyang anak, dilik gayud mausog. Listen to me very carefully. Some people are so proud and so stubborn, they will not learn until they taste the bitterness of the world for themselves. Naiuban mga tao, hilabihan ka mapagarbohon, hilabihan ka stubborn, gahig ulo, I don't know the proper Visayan for that, masukihon, rebelyoso. Dili sila mukaton sa kamatuoran, dili sila mudawa sa kamatuoran. Hangtod sila mismo motilaw sa kapait nining kalibutana. Some people's heart will desire the world until they experience the results. Pagkaluoy. Naay mga tao, dali maminaw sa mga pagpasidaan sa pastor. Naay mga tao, dali mo katon gikan sa result nga makitaan diha sa kinabuhi sa uban. This younger son didn't learn his lesson. Kita na kasabot sa pulong tagam. Tagam? Sapta niyo? Can I say wala siya natagam? I can't say tagam. I just learned it today. I mean, I've known it, but I've never used it. Say it for me. Natagam. Natagam. Wala siya natagam. Tagam! Tagam. Tagagam-gam-gam. He didn't learn his lesson. Watch now. He didn't learn his lesson when the money ran out. Sa diya nahutan siya og kwarta.
Wala siya natagam. How do you say that word? Wala siya na tagam. Sa dihang ang tinggutam niabot. He didn't learn his lesson until he ended up in the pig pen. Wala siya natagam. I'm not gonna try to say it right. You know what I mean. Kung dili sakto akong paglito, ayaw pagkatawa, ako mo pahawa ka nimo! Wala siya wala siya natagam. It's just a stupid word. Who taught me this word? It's a dumb word. He didn't learn his lesson. Hangtod, ana na siya sa baboyan, nagakaon sa pig slop. Ano sa'yo basahing pulong sa pig slop? Pasaw. The Bible says he fain would fill his belly with the husks that the swine did eat. That word fain means excited siya. Ang iyang bagong amo, nagdala niya nga to sa baboyan. Gutom na gyud siya. The Bible says, no man gave unto him, walay tao mihatag kaniya. Gutom gyud siya, wala pa'y sweldo. And the Bible says, excited siya. Nakakita siya sa, what's the word again? Pasaw. Sa baboy. Excited siya. Dili siya makahula, hangtod ang amo mo lakaw na, arong makakaon na siya. Spell it. I can't remember it. Pasaw. I have to be able to see it sometimes for it to click. Pasaw. Kinsa diri nagpakaon sa baboy. Kinsa nagdada sa imong pasaw nga to sa baboy anog Hoy! Lamit di ay! He was hungry. We would say in English, he hit rock bottom. Nahugno na gayud ang tanan. Ready na siya, natagan na. He finally learned his lesson sa dihang nagtumong siya sa baboyan. Dili maihap ang mga tao nga sama niya na karon. Dili sila motuo sa mga pagpasidaan sa Biblia. Dili sila magtuo sa mga warning sa pastor. Dili sila mokat-on gikan sa sayop sa uban ug ang mga resulta nakitaan nila. They're so proud, they believe that they can commit the same sin, make the same mistakes, but their life will be different because they're smarter than everyone else. Kanak gayon. Kung naay tao nga nagatuo, ako dili mo tumong sa baboyan sama sa akong silingan, bisan maglakaw ko sa priyo nga dalan. Do you know what the Bible calls that person? Buang. Napuno siya sa garbo, nagatuo siya. Siyempre, maghimo ko sa priyo nga mga decision sa akong mga silingan, pero lahi ang tumong para nako kay ako mas bright kaysa uban. Ako makabana-bana sa kasalbaran kung problema ko buot. Some people never learn until they end up at rock bottom, nagdaot na gyurong tanan, and then they learn. Sayang. Dili sila matagang. They refuse to learn their lesson. Some people are so proud and so foolish that they need to go to the pig pen. And maybe in the pig pen, their heart will finally change. Si Pastor Mike, nga naman dali na ka maggukod sa mga backslider. Because if your heart wants the world, I can't change your heart. Kung dali mausob ang imong kasing-kasing pinagi sa pagwali, dali pod mausob imong kasing-kasing kung mag-istorya lang diya sa balay.
That's why I don't chase. Kung kinahanglan ng tao mo ato sa baboyan, ako mo tugot. What's the word? Pasagdaan? Pasagdaan ako? Pastor Mike, you'll throw away members? No. I didn't chase them away. They decided to. Pastor Mike, nagpahawak ka sa mga membro ganiya. Sila ana-ana sa halayo nga dapit, mga tuig na. I didn't chase them away. I just stopped letting them come to church and being hypocrites and poisoning the rest of the church. Sometimes, you need to let someone completely fail in every area of life so that God has a chance to turn their heart. And that's hard for a problem solver. Kung ang problema mo bot sa kinabuhi sa mga membro, bisan ako nahibalo nga ang problema maong resulta sa ang kaugalingong decision, ang akong kasing-kasing ka na mudagan mo ayaw sa problema. But sometimes I shouldn't. Sometimes I should let people fail. Why? Because in the big pen, maybe the heart will change. The product, here's the message tonight. Listen very carefully. The Father didn't seek for the Son because the prodigal son needed the pig pen. Nainom ba ka sa katapusan sa story ang older brother na suko? The older brother's a picture of the Pharisees. You remember that? But you remember the older brother got angry? Dili siya ganang mo sulod kay nasuko siya nga naman ikaw nag-party para sa akong manghud. Ako nagalaga ni mo, wala ko nakasala, wala ko naghimo sama niya, wala ka naghatag ka na ako, o baka ron mag-party uban sa akong higala. Nasuko siya, maut yun yung batasan, yan ang panahon. But watch me now. The father went out and talked to the son. The one who tried to stay home and do right, sadyang naglisod siya. Tungod sa decision sa amahan, the father said, I'll go talk to him. But when the younger son ran away, he said, you're lost on purpose, di ko mabukod. He needed the pig pen. The older son didn't need the pig pen. In the story, I understand, we really get confused with the story. But if you just look at the story, the father went out to talk to the older brother, but the younger son wasn't going to listen until he hit the pig pen. Look at me if you would at Luke 15 verse 17. Dito sa baboyan, mausog na gayud ang iyang kasing-kasing. Natagam na siya. Natagam, how do you say that dumb old word? Look at verse 16, Luke chapter 15 verse 16. Kuna nasa amen? And he would fain have filled his belly with the husks that the swine did eat, and no man gave unto him. I'm curious how they translate the word fain. Nangandoy. Sakto? Nangandoy. O siya nangandoy na lang, nga unta mabusog, ang iyang tiyen, pinaagi sa mga tahok, nga gikaon sa mga baboy, o walay tao nga mihatag ngadto kaniya. Look at verse 17. And when he came to himself, he said, how many hired servants of my fathers have bread enough and to spare, and I perish with hunger. Now the Visayan is, ug sa diha nga siya nakaamgo na sa iyang kaugalingon. I'm not sure about that translation, lalo man pulong amgo, but it's the idea of naulian siya ngadto sa saktong hunahuna. Siya miingon, pagkadaghan sa sinuhulan nga mga sulugoon sa akong amahan, ang adunay igo nga tinapay ug sa pagsalin na sobra na bilin ug akong mamatay sa kagutom. Dito sa baboyan, naulian siya ngadto sa saktong hunahuna kabahin sa kinabuhi. Nga naman siya ni ato dito sa far country.
Kaya di sakto yung hunuhuna. Nadani ang kasing-kasing, nalibog ang iyang hunuhuna. Nagsalig siya sa iyang kasing-kasing. Ihato siya sa halayo nga dapit. And he didn't learn his lesson until he hit rock bottom in the pig pen. Sayang. Sayang. He needed the pig pen. Tungod sa garbo sayang kasing-kasing, nanginahanglan siya nga modangat, nga mo tumong sa baboyan. Some people are too proud to listen to the warnings. They need the pig pen. Some people are so drawn by their wicked heart, nato sa kadautan, sa kalibutan, the only thing that can truly change their heart is the pig pen. Maminaw sila sa pagwali, kahig-ulok yapon. Mukita sa resulta sa decision sa uban. Mukita sa kagubot, diha sa kinabuhi sa uban. Papandili yapon, matagam sila. They need the pig pen. Nga naman, ang amahan, wala nagsunod aron mangita because he was lost on purpose. He needed the pig pen. It was his last chance to turn his heart and turn his life. So can I ask you a question tonight? Pwede ba kumungutanat nimo? Are you the kind of Christian who needs the pig pen? Kinahanglan ba ka sa baboyan aron mausob ang imong kasing-kasing? Aron nanakay tinguha mo balik sa Ginoo? Kinahanglan ba mahugno ang imong tibok kinabuhi aron ikaw matagam? Kung gitingwa gayud nimo ang kalibutan sa imong tibok kasing-kasing, you need the pig pen. Kung imong tibok kalag nagtingwa sa lingaw-lingaw sa kalibutan, and bisan unsang pagwali sa pastor ka di ko kawakway, lahi ako. Kinahanglan ka sa baboyan. And I promise, mutumong ka sa baboyan. Walay tao makalikay sa baboyan. Can I ask you a question? Kung bugnaw na ang imong kasing-kasing karon kabahin sa Ginoo, kung layo na ka gikan sa Diyos, diya sa imong kasing-kasing, I don't mean atubangan sa uban. Pasing sa gawas, ang tanan laing membro sa church, naghuno-huna, sakto yun siya, tarong kayo, naigugma siya sa Ginoo. Pero ikaw kabalo, layo yun ka, gikan sa Ginoo sa imong kasing-kasing. You listen, sa dalipang tao mo biya sa church, una, siya mo biya sa Diyos, diya sa imong kasing-kasing. Magsimba ta dugay na human sa pagbiya sa Ginoo sa atong kasing-kasing. Is that clear? Basin sa gawas, ang tanan laing tao, naghunuhunang okay raman ka. Pero diya sa imong kasing-kasing, kabalo ka nga layo, gyud ka, gikan sa Ginoo. Wala kay gugma para niya. Wala kay kahimuot diha sa pagbasa sa Biblia, sa pag-memorize sa Biblia, pag-ampo. Basin ang uban kabalo, basin walay tao kabalo. But I want to ask you, kung kana man ang imong kahimtang, kabalo ka, layo ka, gikan sa Ginoo, diya sa imong kasing-kasing, kinakong pangutana, asa ka ni ini? Are you a lost sheep, a lost coin, or a lost son? Did you get lost by accident, or are you doing it on purpose? Nabay, bisan bugnaw na imong kasing-kasing, nabay tinguha, nang hinaot ko nga masuod ko sa Ginoo.
Nang hinahawt ko nga init akong kasing-kasing pag-usap. Nagkabalo ko bugnaw na, pero dili kini akong tingwa. If that's you, you're up here. You're up here. You didn't do it on purpose, just nahisalaag. And every Christian has times when the heart gets a little cold. But I'm asking, what is your heart saying? I want the world. I want the world. Ganan ko sa kalibutan. Or does your heart say in the very depths of your soul, yes, nadani akong kalag, nadani akong kasing-kasing sa Diyos, pero, nadani ko akong kasing-kasing sa kalibutan, pero I wish I was closer to God. You're up here, lost by accident. But if your heart says, wakoy pake, you're down here. And you're going to the pig pen whether you think you are or not. Pero kung nakadari na bugna na ang imong kasing-kasing, nawala imong excitement kabahin sa pagsunod sa Ginoo, watch me now. Ang shepherd nangita gihapon nimo. Makadungog ba ka sa iyang tingog? Nagtawag pa siya sa imong ngalan. Uy! Nagsimba ka karong gihapon, sa marag gihapon, pero layog yun ka sa imong kasing-kasing. Balik na lang! So I ask tonight, asa ka ni ini? Are you lost by accident or on purpose? If you're up here, dali ka kinahanglan sa pigpen. Makabalik ka sa Ginoo karong gabi, makasugod ka og basa sa Biblia, magampo, magbalik, magduol sa Ginoo pag-usab karong gabi. Makabasa ka sa Biblia, kumuulit na ka. You can get right with God at the altar and then go home and start changing your habits tonight. So I ask, do you need the big pen? Kinahanglan pa ka na mahugno ang tanan? Or ready ba ka mo balik karon? I can hear the voice. Nagadungog ko sa tingog. Hey, church member! Ang tanan membro, naghuno na nga okay pa ka! Pero ikaw kabalo. Wala ka nagbasa sa Biblia, mga adlaw, mga simana na. Basi mo basa gamay lang, matagadlaw, 2 verses, 3 verses, dayon mo balik sa Facebook. Ikaw, hey! Church member! Balik ka na ako. Ang shepherd nangita pa kanimo. Do you need the pig pen? Do you need the pig pen? Makauli ka karon. Dugo na mga ulo.